بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نحمده سبحانه وتعالى ونشكره حمدا كثيرا وكل الخلائق موقوفون بين يديه ومحاسبون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد قال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت Mauli mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala in bihad tu waktu paghali-hali aula-aula na yung mga maas-maas biya kanda papung ini iban si mga yadto hay kadi-kadiaon bisag hambuk si mapun paghali-hali sakawa kakahalan na to barhajat kita niyo to di kapag hali-hali upamakun sakit seryosin sakit aun pagka-seryosin kahalan na to bukuning kahatian na to hadya serious nasa sakit seryosin kahalan na to amasa na to di matawang sintao bang mo asubuhon haunin matawad magkamatay habay ataw hospital bang ikaw tuan bang ikaw habay matawad magkamatay ataw hospital na may tamad to naman ito po hospital bang ikaw angkon hospital atau habay nah kamu rito naunin biya kwan hospital na may tamad to naman ito po hospital sining matawad magkamatay hospital bukunda habay may tayo doon na yari balikan na to yari kita niyo hakahalan seryosin kahalan bukun seryosin sakit kina na unang serious kahalan na to duwaing kahalan na to doon iban adlaw nag-aaka din doon ini bang bukun doon adlaw yung kita no bihaw nuno adlaw pakubusin adlaw doon duwarwara nag-aaka usog iban bye duwarwara kabata iban kalaas kena duar-duara nagakada hansam iban uy na okay na malaggo iban asibi itum iban puti
na duara nagagad sulga Ivan nalkap dunya Ivan akhirat. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala piawaitan kita niyo muna yung piawaitan sintuhan bang taurahi Adam. Okay na? Haulihan piawaitan sin Allah ta'ala Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang piawaita na kan Adam hipawaita na kato unim pawaita sin Allah ta'ala kanaputan ni Adam dua Adam kadto kau padunya pakariw ni naputan ni Adam padunya maguno ini babu ang babu doon kaniyo atau mga budyang kamang katal maguno piakari sintuhanin Adam padunya kina nah hisin Ivan hi Adam miyari padunya kina Ivan hi Adam ini Adam usog ini Ivan unneo babae maguno sila riya dunya usog ibang babae magbinasa magsuntok magkaon magpasyal atawa maguno biyarin na mag-anak kasawa kunulong sin saljin maglasa kina ba't bang mag-anak kasawa mga ini subul pinataykod mo yan subul day sab ayan hareg mo yan in pagpakarian sintuhan kana Adam padunya pagkasilasa na mang biad timpanagnaan naglasay siyo usog Ivan babae in pangasubo uno yung paglasahan hisin dia ak naglas hisin dia ak maglasa hisin naraak maglas magpalasa hisin nagdaak maglasa tu hisiyuin maglasa hisiyuin lasahon hisiyuin nagdaak hisiyuin naraak dua rin piyapanjari sintuhan maglasa dua ruwa nagagad usog da Ivan babae na bukunin piyagpakarian sintuhan kanadam kadto kamo padunya yadto mataw din mangga yadto mataw din mul yadto mataw din pagpapaywa ni kaddarat biasin bihao bang ikaw tuhan kauning kabayaan mo mamayo ay kaddarat ataw hapul impiyagpakarian sila Allah Ta'ala kan Adam iwan sinana kapu niya padunya maguno maglasa na nasumunta ka mo mareho para sa anim maglasa bang ikaw saljin mareho para sa anim maglasa hao no mareho para sa anim harua kumaun atawa maglasa na marayaw para sa anim maglasa muna sabab bang kau kumaun niya astulan kansukan kau jadi kumaun kau riuruwalan kau makakaun kau sa kumaun kau kiyukuyakan kau way pa kau tuan nakasusungit kiyan sukan na kau uningan sing kansug mo lasa bang ikaw okay na nasumunta ko ni mga kababayan ini unin vitamin marayaw makatamo sila na inasubuhunta ang pataasubo ni mga ini hindi dayang amin kamu matambuk yan ang vitamin pagkaunon niyo ang vitamin paginumon niyo mahita ka mo yan doon hindi ka mo sumud palaw na tambol na ayaw kabdasod ka mo na in vitamin makatambuk amin tambuk original bukun tambuk mius kagimbaran amo na in vitamin pagkasilasa imbaran mo timba mo
bukon vitamin pagkasila sa unin tambok niya yan. Ha? Unin bilbil. Oh. Lana. Nabangin tambok mo lana, unin nagisin doktor. High blood. Ingkatan yan high sadya, high voltage, high blood. Okay na? In Rasul sallallahu alaihi wasallam kahinapusan naraaksintuhan piya karipadunya magunura. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini Adam piya karisintuhan padunya maglasa. Aun iwan niya maglasa. Bang ikaw saljin aun unin iwan niya. Babae. Pag-ubusway na, duarwa nila ra. Family ito ang family. Meaning, na, unin piyaglasahan nila, maghinang marayaw. Ambitun sinusugin babae pa inang marayaw, umambitin babae pa usug pa inang marayaw, umambitin babae pa usug pasulga, umambitin ba usug pa babae pa uno, pasulga. Naimbiyaw, magambit pakain. Pakaraba kulong na pamul, pakisisi. Magunurog ito pakisisi. Kaya tawag bata-bata yun. Sinwayroon sindahon, way parimaratong imbunus di matong, dead on alive. Pagdatong patay. Aon din to pulis. Malong kutuan na tabok nun imbunus niyo, batin bunus si Mastal, nagkatabok na. Huulong niya, pagdatong na malong niya, patay na. Dead on arrival. Uy, may tayad tulong. Yung pagyan lang ko dead on arrival, tauriya pa hospital, wala na yabutan ni Nuno. Sa kalimbunus. Bang ikaw ang kun? May tayad to biyad to. Biyadin? Titimbang na. Nakandi ko yan. Dead on arrival lang na yung bonus ko. Astagfirullah lagi. In panghati tayan, in dead on arrival, pasyenterya pa hospital, pagdatong, ano na? Sakali, aun na bihaon, pagdatong simbonus, ano na? Natuan, aun taubuhi sa patay. Kunin taubuhi yan sa patay. Buhiin tao, patayin paglasa. Okay na? Naato rin kahiluhala naman sa nato ini. Umatod ko pa international news, iniluhala pakitaan mo, no? Muslim, giyato sa ning patay, makaulong. Kambuk doon kinita ako, ako nakakaon. Nagtangis sa jakoy sa isa ko. Yung bata-bata yun yung pagkakaon, kaya hulugan sinkuan, nabulang kahit kataan. In hambuk bayaw natutug, kaya hulugan sin chemical ba, na hinanguno. Na, in kita niyo rin di natutug marayaw, sa patay in atay. Masarap yung pagtug, masarap yung pagkaon, masarap yung paguno, sa patay inuno. Patay in lasa. Wala na in labin usog ang babae. Wala na in labin babae hausog. Babu in lab da kamu kang bapa. Baita kamu kuno. In lab da kamu kang bapa. Hindi dayang. Na in lab da kamu. Nah, aturan utuan. In agisin Allah subhanahu wa ta'ala hafalman niya. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ya kau nabi kahinapusan, wayroon maksud na mo nagdaat kay mo, malaingkan hangkan na mo kauriaat, papaglasahain tao. Okay na? Pagkari mo pa dunya lasa, pag-iig mo rin nga dunya lasa, okay na? Nabi haun tuhanin tao, pagdatong pa dunya lingog, pag-iig din nga dunya lingog, pagdatong pa kubol, bang ikaw?
Hindi hadunya bang aun lingog, aun katapukan, aun kapaguyan. In lingog halom sing kubul. Bang ikaw tuan. Nahari nga sabab yan. In rukun iman unum. In rukun iman unum a'malul qulub. Hinang sinjantong 7 pauno. Okay na? Hinang sin atay 7 pauno. Patuhan. Mag-unuin atay 7 patuhan. Magkarunahan hinang. In kita niyo biyahon, hinang sadya simpituno. Ang gawta. Bata-bata biyahon, may ingat mag-upirit sin kwa na tasil langit. Kimita ista puti, kimita tau puti, kimita tau itom. Dupunan mo na sadya. W das. Kaingatan nila yan. Nain 7 patuhan, may tak muri pagdupunan, sindi kagunahan dupunan. Ang cool, may ingat na ko magdupun ba yun eh. Aunda laptop mo, aunda iPhone mo, iPad mo, aunda. Okay na? Nakauna, hindi harap pa uno. Intaod niya, rukun iman uno. Unin rukun iman unum yan, a'malul qulub. Unin man asin a'mal, hihinangun sin atay 7 pauno. Nain kita niyo biyaon, hihinangun sin mata. Naunin ang sin mata. Bang ikaw tuan? Unin function sin mata dihil sin Tuhan, maguno. Biadin, mag-ato. Nain function sin atay 7 pauno. Patuhan. Hinang sinatay 7 patuhan. Okay na? Nah. Biadiin kita din. Bago biya natug sila yaon. Ay ikaw magtug. Nah. Tinga sa babian. In Adam alayhi salatu wassalam. Nangayo siya ruwa patuhan. Tingatan niyo bangunin diwa. In kita niyo biya mga pakil magparuwa. Hindi daya? Bang ikaw, papo? Nah. Unin dua asin Adam, Rabbana zalamna anfusana. Utuhan na mo. Naanya yan na mo. Kiyalawan na mo imbaran na mo. May kanindosan niya, tiyo-tiyo da. Nisyan sa dendosan niya. Lawang si mag-English, may nurin uno niya. Ha? Sa impangayo niya patuhan, Rabbana zalamna anfusana. Utuhan na mo, kiyalawan na mo, imbaran na mo. Siniyan niya, siya iwan sin asawan niya. Agad na yung kita niyo. Wa illam taghfir lana, utuhan na mo, bang mo kami dihilan kamaapan. Watarhamna iban di mo kami kaulungan. Wa illam taghfir lana watarhamna lanakunanna minal utuhan na mo. Makalamod na kami ni hata ulugi. Aun di kanyo magbe-business. Aun di kanyo magbabalter. Ikaw ta magbabalter ko bakas. Wairong business mo. Sin nagbe-business di. Hindi dayang mayroon di ka na nagbabalter na kauna. Yung nagbabalter, yung patumulaking kapal, nag-uyom na. Pagding sing kapal, pilanin uyom. Pagdatong sindarangan, uyom. Uyom katantan. Mayroon tuan, na. Pagsulog simbadyo, bihanin pa ng walang sambuangan. Pagkanto pa panglurukan na mura. Ing kuyag. Atuan hamasa na to ini, di kapag kuyag. Serious yung kahalan. Bukod serious na sakit. Na okay na. Serious pa yung sakit, serious pa yung kahalan, haunin unahon mo yan, harwa. Bang ikaw tuan?
duwaing kimugdan kayo mo. Malumos ka, iba malumosin anak mo, isyunin dahon mo. Biadin. Malumos na ka, malumos din anak mo, biadin na ka yan. Ikaw tuan, biadin na. Malumos ka, malumusin anak mo, biadin na hinangon mo. Nah, kadti ko yan. Indadayang kamu ritun. Malumos na ini. Serious yung kahalan, yung pagka-serious, maglumos. Malumos na ka, malumos na yung anak mo. Unuin ninangon mo. Na, way makahinang. Hamasasin Nabi Allanu alayhi salatu wassalam, hindi pahinin tuwig ang katunsin maasin anak pabihan. Pag-abot di sin tubig ang katunda, miabot man din tubig, gikan niya nin anak niya. Baran niya may nunuhon. Amuan yung pagkaserious na to ama sa ini. Magkarunahan kita niyo sa sakatan. Magkarunahan kita niyo pikilan deng Allah Ta'ala. Bukon pikilan deng kato. Kadto kuno, yang parihay nin tubig, piapasanin anak. Pag-abot mari, sintak din anak. Miabot man din, nagbukal-bukal na siya, giikan nin anak, bang man siya makaulog. Di kuno to, ha? Hamasasin Nabi Allah, nu, amin nagumbap, tau. Okay na? Na masari matong kato taniw ini labi rin dito. Bunal bukun dagat. Bunal bukun dagat. Amunan imbeta si Luqman anak niya. Ya bunay, faj'al syafinatak. Ya bunay, inna dunya bahrun amik. Tinagi niya anak inggumi mahinang laud karajum. Bukun imbeta niya laud karajum no. Laud. Imbeta niya inggin lupaan mahinang no. Bahrun amik. Nakati kuno yan. Malukay ng kabtangan yan. Basahan yung suratul Luqman. Ingan niya suratul Luqman. Yaunin ni pagwawasiyat sintuhan pa ipon niya, yaunin wasihat sin kanabihan pa umat niya, yaunin wasihat sin maas pa anak niya, yaunin wasihat sin guru pa murid niya, yaunin wasihat sin tao pawaran niya. Okay na? Na yung taguguruhan sin tao bihawon, bang may naat amin to sa malyaon. Inambuok lunga, inambuok babay rakula. Amon yung taguguruhan sin tao may naat pa. Unuwing nga sin programa nila yan. Magandang amo unto ang iniatod si mga tao, magtangi si mga babae kanila yaon. Impyagukuruhan si mga sumuli sa bihay ni laptop. Biya simbukun serious sing kahala. Okay na? Na. Unuin lagi si Luqman anak niya. Inna dunya bahrun amik. In dunya ini mahinang laud karajum. Faj'al syafinatak. Hinang kolong ni anak kuno. Pahinangunin anak kuno. Sasakatan. Sakayan. Bang ikaw. Sakayan ini pahinang. Bukun jeep, bukun tamaraw, bukun tamarak, bukun. Faj'al syafinatak. Hinang kau sa sakatan tubig, dagat. Bukun sa sakatan nauno. Nakati ko yan. Nauno sa sakatan yan. Biasin niya bukun. Pag-imaan. Sa sakatan. Bang mahinanging gumi. Laud karajun. Pag-iman. Amutuanin sa sakatan na tubiyahon. Hisiyusim masana to ini. Wala di mayaw pag-iman niya nalumos. Kinatuan? Naingkihatian na to dalumos yaon. Harakat, hatubig.
Aun lumos bukon hatuwig na lumo sa kahalan biasing kahalan na to ini sabab in iman niya wala doon bukon sa sakatan in iman niya wala nagpangsyon patuhan mata niya ra in nagpangsyon pauno pagatod pangdungog in atay niya way okay na tagnaan na to din ito pa kita madto pa amin topic ta na dahil nga sa pagbiyan-biyaitaan kita niyo, sim mga taumak ka, hisin taumak ka pagyanon na to. Amin taumak ka biyaon, bukod. Amin muhajirin. Kaya nga tanyo rin muhajirin, manginda siyo. Na, muhajirin, di na kita magkaunsingan nila, minig ding hamarayaw, pasarayaw-rayaw. Okay na? Naing kita niyo biyaon, minig ding hamarayaw, madtupaw no. Wan, bang aun sa sakatan day nga sambuangan pasu malingkat aun sa sakatan larak aunin sakatan larak sakatan bang pasu sa sakatan ulo ikaw tuan biya matug kau ha bang aun doa sa sakatan pasu ginhambuok larak inhambuok marayaw aunin sakatan mo pero matong dakarwa may takuri makada larak. Biya din delikado kumangin. Nah, unin maksud sin delikado pagka unin iayaran mo sa sakatan at tawa uno mo. Baran. In pag-iman, pag-ayad na to hakabuhi. Naing kita niyo biyaw ni ayaran sin yung mga babae kanila yung bayho ang mga abon nagtatakad sin abon babu kaya nga tanyo rin abon ayaw nakuha na kanila yan pa na nagkangim bayho sin kababaihan naunin nagi sinta umakka kato iwan sinta umadina inta umakka minig ding hamarayaw pasarayaw-rayaw kina maita minig ding kabayaan nila pakabayaan sinuno unin agi nila annal kulub sa bunal-bunal tuudin atay ini aunungan niya nyanan sintuhanin atay na ikaw tuan kanganan mo natay mo singan di nyanan sintuhanin atay uningan sinatayan yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim aun hambukad law rumatong kato mabaya kita ibang di dumatong inadlaw biyahon di kato pilarin adlaw pito kaya ingatan yung kataningan sinadlaw ikaw angkol kaya ingatan mo sa day nga salasa may tayo di nga salasa ko nagitong unuin kayo mo yan unin madhab mo yan berin day nga isnin pa uno timag na kayo mitong isnin salasa saway mo na tiyalos suhan kapito kina inyaun hamukad laura yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin aw namukad laura matong kita niyo apo biya din yan nah unoy na adlaw yaon dumatong kita ni mong paadlaw yan di makatabangin sin pula-pula mo amo ning piyagpatayan sin taon sin amo ning piyagambuldaan amo ning piyagsagaan sin magtiaon amo ning piyagsagaan sin magbakay amo ning piyagbuklakan sin tao amo ning piyagbunuan yaon di tuy makatabangin sin adlaw yan tidak hikarwa wala banun di makatabangin uno panugo di makatabang ka tuing suring sing malain ka ni makatabang na
illa man atallaha biqalbin salim. In makatabang dahadlaw yan, amurain in atay maunuf. Malano. Kapo, uning kabayaan, yung badyo niyo malano atau malumi. Biadin, malumi, mui nakita niyo. Biadin, malano. In turong niyo maunuf. Malano. In tilam niyo. In kantil niyo. Okay na, malano. Nainatay. Biadin, bangin badyo na to maripalaong paguwa, malano, subay pinakamalano inuno. Indua ini. Atay, Ivan, ginang. Okay na. Na, biyata na sintuan, di na makatawang in ata, in sin, di na makatawang in family. Unuhon ko ng sin ko yung di na makatawang. Unuhon ko ng family ko yung di na makatawang. Amo ng pangadyon tayo. Subay lasahon sin usugin babae. Lasahon sin babae usug. Lasahon sin maa sinuno. Ikaw ang cool. Pagkita mo kan babo. Uyumon ka watawari. Bedi may taka uyumon. Usog marayaw. Nabiyaw to andirahan ka pa. Uwi ka ulang na mari. Main kan bukun nakati ko kapahunin ba na hama sa jahiliya wayroon usog mamatay babae hama sa natuin yung kaya sukupan kuto na dua habunggaw hamukdi in habunggaw pagdatong palan sa timbak in nanimbak usog atas mo to hikaruwa sung na pangantiyaunan pagkukonsumon timbak yung babae ito inanimbak mo usog inanimbak muslim intimbak yun na hindi sambuangan ang buo dito kami nagindo maadmuro aun di amad to patay usog lehakot sin babae natutug nasuha kuno amin babae nang lakuted to hausog naig ng problema niya tawag imanap bang ikaw ang kun biya din na may tanya hinang bang gimanap pasalan malumiin amin usog timbak niya yung babae yan to masulbing problema niya tawa di mana ato kaya hangkan na lang ko serious yung kahalan serious pentao serious yung kahalan nag-agad doon serious bang ikaw tuan aw nakisakupan mo na inakutuing ikaw pila aw turay sab salisan kita na dahil nga sabab yan yung nagisinta umakka al-kulub lahu abwabun sitta in atay na to inilaw niya aun lawang in atay na to aun lawang in taon sin lawang sinatay sittatun aun di ka nga nila sitta wala na hindi sitta yan hindi unum kina ilawang sinatay na to lawang sin mga muhajirin unum nasubunta ka munim man na sin lawang angkol bang kawetan imbay maun dalawang aun lawang unang panghati mo sin lawang pagunuhan pagsusurang sadya uy nayad to pagsusuran iban pag buwa na unin sumud unuin yad tutuan
Na, inatay na tulong niya, unumin lawang. Biya bay. Imbay, aun lawang niya. Aun sumud, aun gumawa. Hisin sumud, dinadayang. Imbay, mo kaingatan mo yung sumud. Kaingatan mo yung dahing gumawa. Nawang aun sumud, di mo kabayaan. Di mo kaingatan. Biya din. Bang aun gumawa, di mo kabayaan. Paunuhon mo. Inatay na to bihad to. Na, unin lawang panagnaan. Hatay. Al-ainan. Inlawang panagnaan sinatay na to mata. Dua panggung. Bangin iatod sin mata mo mangi, impiasod mo paatay mo mangi. Okay na? Bangin iatod sin dua mata mo marayaw, impiasod mo paatay mo no. Nawang mo iatod karua, iatod mo rin mangi, iatod mo rin marayaw, naglamo ko tiyari halawom, di mabaya marayaw, lamuran sinuno. Nari nga sabihan, ay kita niyo may inuino, may tabihay ng problema. Sabab, piya susud na to marayaw, piya susud na to bang ikaw tuan, inbay mo, isiwad din pasurun mo yung sukar mo, pasurun mo yung adik. Kampung mura. May kamuli pasurun, mga ipakaro ko kasugdahan, kampung mura. Pasuran na. Di, damay ta. Makakangi. Dahil nga sa babyanin atay mo, ay mo pasuri si mangi na atod mo, magkangi na kaupo. Okay na yung dadayan? Na, ay kita niyo may inu-inu, may ta na bihay ni. Piya susud na to yung mangi, piya susud day no. Na intuan saljin kampung niya rin niya pasurun mainta niya rin pasurun makaun makakangi bang ikaw tuan nakawa na to na okay na dahil nga sa babyan bang di dumayawin iman na to misan uno pensiyad diyan niya to diya dunya tingkog tangkag tingkog paun ka kanti ko nang kul Mareho sa jamang bula. Bang ikaw? Nangat na ka mag-basketball. Hindi dayang, okay na kita niyo. Na, yatin lawang panagnaan. Lawang hikarua, tagnaan tarwa-rua. Dua sikis. Apabila impianaw sinsiki mo pamangi, impiasud mo patay mo no. Na, o magkanto pa kisisi. Hindi dayang magkanto ka mo mga babae. Habay ta yan, history, kapag analyze ito, mabasag madto pa mula kisisi babae. Mag-uning nga si pagkanto nila. Window shopping, dahonin apo. Dahonin apo maas, magagaw rito sinamin tarak-tarak yaon. Tunuin pagtansin tarak-tarak yaon, dua silikan yun. Amin mga bayi-bayi bukon pamaas sa malagkoy baran nila kumahad to. Kau na dayang magkakawad to. Nakuapit ako kumawa. Sa piyagamahan ako sinipan ko. Bang diyan halong kulugay na to dahil di, suway na ako kumawa. Apabila yung panaw sinsiki mo pamangi, nakasud pa atay muno. Apabila yung pianaw sinsiki mo pamarayaw, nakasud pa atay muno. Ang panaw na to marayaw. Okay na? Bang ikaw ang kun? Biasin dito pa kawasog. Impanaw mo marayaw, dahing haway harap pa masjid. Dahing ha masjid harap pa uno. Intikang mo yan katantano no. Inamukti kang pakpakunin dosa. Inamu ikarwati kang pataurunin. Pataurun iban pakpakun. Pataurun iban pakpakun. Pag sayo sa mo, way na. Makainu pag ubos pataurun pakpakun madtunay sab manaw pa uno. Kina?
Yan tuan, amo yan imbiyeta illa man atallaha bikalbin salim. Okay na, pila na, dua na. Dua lawang na. Hikatu lawang uno. Yada. Dua uno. 2 5. Pila lawang na. Ay, nakamantun. Yan patu. 2 ruwa nagagad. Kaya ro na kamo. Hindi dayang okay na. 2 lawang na. Ato na. Apabila 5 mo hinang mo pamangi, insimud pa atay muno. Apabila iniulinan si 5 mo pamarayaw, insimud pa atay muno. Okay na? Dahil nga sabab yan. Naasuwin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isim pagtaron mu'min. Isim pagtaron muslim. Rasulullah, baytay kami kuno, isim pagyanun mu'min. Isim pagyanun muslim. May dayang bang ko'y maasubulong mo. Ini, abo dayang laong niya, baytay kami kuno. Unin alamat pangilahan harwa ini. Mu'min iwam muslim. Bataon di kato sambil magtiyaon dulang lang na pamu'min. Hindi dayang amin pagtiyaon kanyo, ondaro lang yung pamu'min. Ibabu yan, tunatug na. Ako, ay ko magtug. Na. Muslim pagnganan, inagisin nabi, al-muslimu man salima al-muslimu min lisanihi wa yadihi. In alamat pangilahan mo lang niya muslim, 2. Di niya mausal papagkahin niya muslim in 2 ini. 1. Simud niya, di siya makawis sa ramangi papagkahin niya. 5 niya, niya mausal pa 1. Amuanin alamat sin muslim. Nakabdi kuno yan. Napasando nga na kuno bihawon. Hamasatay ni. Mabasag mang limot, usog ato babae. Hindi dayang? Hamasan na to ini. Unin mabasag mang lilimot, mangingigil, usog ato babae. Sibo da, nahaunin mataod, usog ato babae. Babae, bang natin mataod mang lilimot to no. Bukunda babae mang lilimot, bukunda usog imang lilimot, imang lilimot wala na hinang mu'min, wala na hinang muslim. Okay na kun? Bang ikaw tuan? Okay na? Impulis, bang makalaway na kura, maguno sila. Sumalok. May tako sumalok. Oh, meron paguno. Paganda. Tuan, mu'min maadat, muslim maadat, maadat makilalaungan, maadat ha. Labi rin simpulis. Simuda ko pa Mercedes. Tatas ako sa sakatan sin nakura, wala tunin nakura. Nagtindog yung mga tao. Ilaw ko may tayo nagsalot sinula din nakura. Sa sakatan lang na sin nakura. Kadti ko yan. Bang ikaw tuan? Ikaw yung biyad, sa sakatan sin nakura, wala doon na taan. Biyad yun. Oh, ilang kwadto lang ko, ako yung siyalutan. Yanon ko lang ko balahu. Nah, sa kalituyi, sa sakatan sinuno. Naampare sila makakita sinalawon. Sa kakitaan ko inauno. Ako. Okay na tuan? Nauna yung pangilahan na mu'min. Duara. Yung pangilahan na mu'min. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Halas paghadji niya. Man aminahun nasa bimalihim wa dimaihim. Mapahayang mo yung tawhasin niya. Di ko mag-interes sa sin niya. Naimbahon tuan. Ang pakaw kaya mahunong sana ang tiyataw sin doon halawon. Inhalawon bay mo, takawan na kaw. Takawan kaw sin anak mo, takawan kaw sin uwangan mo, takawan kaw sin kuting mo. Bang ikaw tuan? Okay na? Ang bihad do? Bang ikaw? Awon? Mu'min lang niya paganganan,
mapahayang mo in pagkahimo mu'min harwa sin niya iban sin dugo niya. Di kau makaraos kumasin sin niya, di kau makaraos umunusin dugo niya. Okay na? Na pila lawang na, pila 2 na, dua mata, 2 siki, 2 lima, 1 pa. Naway ni ito. Dihilan kau sintuhan pangdungog. Inlawang isumunod pangdungog. Dahil nga sabab yan, bangin diungog mo mangi, in nakasud pa atay munos. Mangi. Bangin diungog mo marayaw, in nakasud pa atay uno. Dari nga sabab yan, in ayat. Unim ba ita sintuhan? Inna syam'a wal bashara wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Into ini pangasubuhan kau tu ini pangdungog pangita ivansin. Okay na naubos na yun uno, matawaon pa ubos na ay na rin na ka makauno ubos na. Ingkatan niya to, hamok sa dyan pasuron. Okay na hindi? Yung pasuron na to sadya palang bahay, uno sadya. Ang marayaw sadya. Yung pasuron na to palang sinatay, ramek yan sa wairiyad to lavin uno. Menjadi, in Aisha radiyallahu an, nasusa. Nagbaita manin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kamatay, suway pagsadyahan. Bukon yung pagsadyahan kabuhi. Yung pagsasadyahan sintaw yung kabuhi. Magpabibadyo, manglurok. Naggagawin yung pangantin. Naggagawin yung inasin pangantin. Naggagawin yung... Jadi, bang ikaw to ano? Nakita na kau pagtiyaw na ano? Jadi, bangkaw makaw palam daira hindi ragang katantan badyo papagtiaunan mayroon badyo halumbay mabimuroon subay ko pa ukay-ukay na unin agisin Aisha an Aisha takalat qultu ya Rasulullah inagin ya pa Rasul sallallahu sallam tubtala hadihil umma fi kuburiha. Mga subuha ko kay ya Rasulullah, para tungan sintuhan siksa in ummatini halawm sing kubul niya. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakaifa ana wa ana imra'atun dha'ifah. Nalaw na biya din na imbiya ka ako ini. Babae malamma. Iwan sim pagkahiko. Iko no. Magsiksa. Inadayang along kubul. Inagisin Aisha. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia din na imbiya ka mo babae. Nin babae malamma. Bukon malamma na sa sakit. Sa asal kari asal yun. Unin ba itasin Rasul kaniya biasa nimpalman sintuhan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Inagisin Rasul Aisyah ya nimpalman sintuhan yusabbitullah karena kagunahan natutud in iman pahuhutun da sintuhan. Mana simpau kutun tabangun da sintuhan. Di kita ni matabang sintau. Karena bang au mamay takkan yung manunulkin. Tulkinun na tulong na. Ba't di sa makawati bang di makat batulkin? Ninadayang maghakad kita ni Weddo. Pagkahakad ka mo sa suway kita ni magtulkin simbaran na to. Hakabuhi bukundid. Yusabbitullahu alladhina amanu
بالقول السابق في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Tabangon dasin Tuhan. Mga sila maglapal sin la ilaha illallah. Okay na. Dahil nga sa babiyad to, patauron na to yung lapal na tuno. La ilaha illallah. Ay ikaw tumagad sinunuan ko, lamin dito ka, tulong niya magtudulaksa. Bang ikaw, tahalil na ko simbaran mo. Patauran na inluto mo. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya. Diha dunya, gapi anda kau sintuhan. Wa fil akhirah, aula na rin tuhad law akhirat, tabangon da kau sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amot timbias sa sin Rasulullah kanaisa. So, pagbisaran na tunay na kubul. Unin, biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daing kan Anas, Iwan daing kan Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu. Unagin nila, ing kami lang niya nakaagadhan nabi nangubul ha Madina. Ing kiubul na mo Ansar. Kaya yan. Dito man kami lang ni hakubul, inagisin nabi, istaizu min azabil qabr. Pagpatilipon kamu patuhan, pangayo kamu ruwa patuhan, pagpapalihala kamu ring hasik amin azabil qabr. Hindi dayang? O ito dapat pakubul kita niyo. Marratain aw salasa marrat. Pangayo kamu patuhan, proteksyon taming bangman kamuri siksaun halawm sin kubur. Okay na tuan? Amad to. Dahil nga sababian aun dua. Dua ahon na to domi wanadlaw. Sababuay ron dapat pakubul kita ni. Ikaw tuan sa dira ka. Anytime. Anytime. Nah, kati ko no. Ikaw angkol. Ready na ka. Anytime. Nah. Alhamdulillah. Unin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila intau yan mapatay, idza kanal mu'min fi iqbalin fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin ila al-akhirah, apabila intau yan manaikod na siya ring adunya, umalop na siya padlaw akhirat, aw ni parasin Tuhan maun kaniya. Kuno. Ikaw tuan, bang ni para kay mo sing kampung mo ring high state marikay mo. Kawaun mo ratawari. Ini para kay mo bihan. Sayad tuha uro, kadtuon mo ra kawaun. O di, ikaw tuan. Aw nagpara kay mo bihan. Sa nambe, tumbok ka jalong. Kawaun mo. May ta mo kawaun. Dayang kawaun niyo. Nah, yari kita niyo betaan, apabila mu'min niyaon, naubos na yung budget niya day nga dunya, piing kita iman niya dunya, wa ikbalin ilal akhirah. Ubos na siya rin dunya, ubos na yung budget niya, humarap na siya ang pagkain. Ikbalin ilal akhirah, harap niya na pauno. Magparain Allah Ta'ala malaikat. Madto ka niya. Pula-pula mo yan. Insin piyara kay mo, kawaw mo magtuwi. Okay na. At tawa pa konsumon mo pa. Na, magparain Allah Ta'ala malaikat patauyaon. Amuin mig na rin adun niya, humarap na pauno. Malaikat panagnaan, nagdarauno. Pagluunan sinuno niya. Sinyawalihan niya. Kena ampa siya iyanun, ya ayyatuhan nafsut tayyibah
Ya kau rinha wa marayaw, ya kau nyawalihan marayaw, nakabutang hajasad marayaw. Ukhruji ila maghfiratillah. Gua na kau pakaampunan sinto. Waridwanihi iman rida kuyag sinallahu ta'ala. Ito yung yan tuan. Lihat tinantang si mu'min. Kena, hamunin parman sintuan, ya ayatuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, kiukukanin to. Kiukukanin nagdaak, kiukukanin naraak, kiukukanin kawaan. May ta siya kiukukan. Bang ikaw tuan, may ta kiukukan. Sabab da hindi inin nagpakawa. In naraak amo, in kawaan kuri. Kina? In katan kalabayan sintaw yadto, sinyawalihan niya, makahamot sinuno. Sin, dayaw sinuno niya, sinyawalihan niya. Sabab niya walihan, nakabutang hajasad marayaw. Kina? In katan kalabayan na yadto, kubla ni malaikat, mga suho. Kan siulong niya walihan yan. Nabaitaan si malaikat, amin nagkakan niya, niya walihan hikuan. Na, unin baita sintuhan kaniya, uktubu kitab abdi, sulatan niyo in sulat sinipon. Sulatan niyo inipon ko yan. Uktubu kitab abdi fi illiyin. Amin niya walihan niya yan. Sulatan niyo insya yan hadarajat sa taas-taas. Okay na? Nang ikaw tuan? Nah, inayin pa nga subo na to. May ta siya yan to natawag simbihad turagbus. Sabab sin atay niya hipusin pag-iman. Sabab sin atay niya wala kaya suransin biyanin simangi in unum lawang yan to katantan tiambul niya mangi gumuha tiambul niya mangi sumud yukab niya in marayaw yuk tiambul niya in unura. Okay na tuan nawang piasusudim mangi piasusudim marayaw bang ikaw na tidak dayang okay na kita niyo ayan pagubos. In mu'min niya, ito pangasubuhan na siya. In pangasubukan niya, uno inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila siya rahon na pakubol, katabunan na siya, ubos na yung katanta niya ito, kaya ruwaahan na siya, sinaghatod ka niya, karungukan sintaw halaw miyad to inuno in lakud hapka ni alihim au kar'a ni alihim karungukan sintaw halaw singkubul miyata yad to in lakud sin taumpa nila naim na unamok na nga suko inuway taumpa law niya angkon inamin nuway taumpa maglakud day sab kaya nga tanyo rin laglakud ikaw tuan maglakud amin bangoy taon pa, mumanaw corona pa ay maglakod-lakod da. Magkatingog kunulong sinyad do. Na, himbay hakato, way siminto, bayo mo. Nabangkaw manaw habay, atok ay lantay bula, magunin panaw mo. Bihad tutuan, inta umiatay, magunin ununiyak. Karungukan niya in lakod-lakod sinunod. Sin siki sintao buhi na apabila mig na nyadto fayatiyani fayatiyanihi malakani para tungon na sintuhanin do malaikat kaya nga tanyo rawang isiyo himungkar ibanhi nakir maguno ka niya mag-interview na. Okay na? Na.
Hari pa siya ma-interview, aon asal dito. Daing ka Nabi Hurairah radhiyallahu an. Inta umarayaw, pagdatong niya pakubul, pagbutang naman kaniya, into ini, inupat ini, matuna kaniya. Hikay siya. Pagdatong niya palawm singkubul, indapit niya pauhan niya, pahala sinuno niya. Sambahayang niya. Okay na? Indapit niya patuo, pahala sin puasan niya. Indapit niya palawa, pahala sin jaket niya. Indapit niya pasikin niya, pahala sin katan karayawan niya. Nah, maigma ni namin niya taas, madtunin do malaikat. Himungkar iwan, pangasubuhan na siya. Payakula nilahu, mga subo na kaniya. Tumagna hatungod sino niya. Payakula nilahu, man rabbuka. Hisinunumu. Hisin Tuhan. Kajawaban magtuog. Inagin niya, Rabbi Allah. Impiag tutuhanan ko hisiyo. Kati ko yan. Naindihaon. Hindi dayang. Matawad na Tuhan sintaw. In Tuhan sintaw ya umba goto. Nagtuhan na sin. Nagtuhan na kawasa. Nagtuhan na lingkat. Pula-pula mo pagtiyaw. Nandi atulong ng kampung. Sabad yun atulong. Inuso kami buhay ang badyo. Nagbibihan sadya. Yadto siya. Ay kano kaw rin. Maununo na kaw. Hinadaya. Pagkato sinamuka. Ay lang naranghaw no ko. Nagpabisin badyo mo yan. Lang sinamuk. Pero asya ni sinanak ko rin nga Dubai. Nabalik lang na mga pagtiyaon. Magtungon kita lang narangha. Anak mo rin to ha. Ay kung napagtiyaw ni siya sa diyanang kun. Imbadyoon pagkamatay. Atura kuno yan. Hindi dayang unin badyo dato pagkamatay. Unin kulor. Uno na. Aung kuko puti libais. Aung kuko puti buaya. Bangi kawang kulawon. Uway. Uno katantan. Beri puti na katan. Nah, atura yan. Nah, unin agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagpangasubukan niya si malaikat, maka jawab magtuin, jumawabkan niya, amuin ibadat niya. Aw nambuka din, inagisin pahala sin sambahayang, la madkhalali alay. La kibalali madkhalak. Way manjari suran muri. Inagi niya mungkariban nakin. Di nakaw long natin nari nakaw manjari mga suburi. Ito ikulo yan. Bangkuri kim pagsambahayang na to. Hatungo doon na to insambahayang. Mamayta na insambahayang. Ha mga subo. Way roon lawang kasuran muri. Ikaw makasubo. Mayta, hurikin pagsambayang. Okay na? Hangkan na magsusun na to din di magsambayang. Hindi dayang? Hari haon yung bangsa na to, yung sambahayang subo, duwara, imam day mamamum. May kanintag sin magjamaa, intag sin magbabang, as-salatu khairun minan nawm. Unin hati niya. Marayawin magsambahayang daing sin matug na apabila nagtag na in masjid biad tindagbus wala da kaw miadto pa masjid piyang himuting mo imbay taadto bukon bunal marayawin magsambahayang marayawin matug daing sin
Nah, kanti ko yan. Okay na angkon? Nah, ulim pa mo si mu'min, bang siya pangasubuhan, hisintuhan mo, impamong nga magtuy-tuy, Rabbi Allah. Intuhan ko isiyo, Allah subhanahu wa ta'ala. Kena? Pangasubuhi karuah. Wa ma dinuka. Unin piaga agaman. Tidak dayang. Nain jawab sinya tu. Kajawaban niya magtuy-tuy. Sababihin ang niya. Unin akin niya. Dini al-Islam. Inagama ko uno. Islam. Kena? Pangasubuhi katung. Wa ma hajar rajul allazi bu'isa fikum. Hisin usu. Naraak mon kani. Inakisintaw yaon. Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Wa ma yudrika anhu. Unin agikan niya. Biadinin kaingat mo kaniya. Sinsiya. Qara'tu kitab Allah. Tanin. Biasa ko insulat ka ko sintuhan. Angkan na isiyo siniabutan sing kamatay. Di siya maingat mas sa sing Quran magsusunnah. Yung nadayang, aming kamu kaon mga ngadi bangon mapatay, ay nakamu mabaya kaon. Nadayang, biyakan yung magdarahig, ayaw na. Patauron na to naman, mimbasahon na to, pauno na to. Okay na? Aon tawhaw la Europe, nagbasa sa dinamuk bata-bata Muslim, sing Quran, aon lima bay, non-Muslim, nagtangis ang kun. Mayta, sinbasahan si Muslim sing Quran. Aon nagtangis na karungog kalangan, magtangis sound sila. Amin favorite kalangan nila, ang panila riungog, magtangis. Inyad tutuan, wala niya riungog ang Quran din katagna, sabab di niya kaingatan ng Quran, nakalaway sa siya ring hairi, ring mga sintir si Muslim, pagdungog niya, himulong siya. Napindayin ulo niya. Sindayaw sinulo. Pag-asubo niya, uno ya uno. Inagi niya, Quranul Karim. Tiyalos niya riyungog. Pagtalos niya riyungog, ang pasyamad to, pasintir si mga Muslim. Pagkanto niya pasintir si Muslim, to, may takaw na to. Wala? Hinukan niya, ima na simbiasa niya. Amin biasa nagtangis siya yaddo. Pagdungog niya tuwan. Pagkita niya ima na simbiasa yaddo. Insarayaw-rayaw pagtuhanan, amunin nagpapanjari sin langit, iban sin lupa. In marayaw pagtuhanan, amunin nagpapanjari, kato. Nabihaw ning kita niyo rin, di ba na yung pagtuhanan sin? Siyusin matawd sin. Hindi dayang. Bang aon magdihil kayo mga kakarut sin. Kawaon niyo, narwa ka mo. Darwa karut ang katao. Biyanin. Kawaon niyo na halawang dihil na ka mo. Na, kita yan. Na, unang beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kato, aksiru patauran niyo inuno min jikri hazimul ladzat. Patauran niyo in pagtumtum niyo sing kamatay rin sin kabuhi. Bang ikaw tuan? Pahipapataod ka ito in pagtumtum sing kamatay rin sin kabuhi. Nasa kalibyaw intiw tumtum sin usog babae, intiw tumtum sin babae uno usog. Na ikaw tuan? Sin pagtumtumon mo biyawon. May tayang malukay ko makabaita. Kamu yato ni nadayang sin pagtumtumon niyo. Diba pa? Astagfirullah. Babo, sin pagtumtumon niyo riton. Wayroon na. Nariman jari way.
Hiyarin hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hipapataod ka to tanyo intumtum na to sin kamatay ay nakaw magtumtum sin kabuhi. Ay nakaw magatud sin patta mo kabudang mo pa body language ka way na. Ay nakaw magtumtumad to. Intumtumun mo ikaw si iwan sin anak apo mo, iwan sin halim ahli mo, amuin konsum kun isa di mo kay ngatan hisyu imamin hisyu in hirin na hisim marayaw harwa makawin atau mamin hindi dayang dadin isim marayaw ni kawin uirun marayaw harwa makasurasara imamin makasusarain sa way mahinang tabang paratungon na sinuno. Okay na? Ikaw tuan, bang ikaw papagpiunon marayaw? Ikaw ni kawin atau ikaw mamin? Audit na. Na ikaw tuan? Bang ikaw papagpiun? Maunit na piun. Dahil nga sabi at Tuhan day magulo. Na pagkabihatin na pina, tuli na kita niyo mapi, matula kita niyo pakawayaan sinuno. Unang kawayaan sin Tuhan, hipapatao din pagtumtum sin kamatay, ay nakaw magtumtum lang mo, sambil ako limaas, din ako makaigalawang kahiluhalaan. Yung kabudyan ko, ako rin nagdarakdak. Maglian na ako, ako rin magdarakdak. Astagfirullah. Hindi daya. Naisim parakdakun mo. Dadin, bang kau magparakta ka katulong, ubusundahon mo eh. Na, okay na. Uno na nabutan niyo. Na, iya sumuman siya isintuhan niya, nakabaita na. Iya sumuman siya isyuin, unuin piyag-agamahan mo, nakabaita na. Iya sumuman siya hisyuin nabi mo, nakabaita na siya. Unim sambag sintuhan ang sadaka abdi bunna limbaita sinipon ko yan abdi ko yan. Ang sadaka abdi bunna limbaita sinipon ko yan na pagkabunna limbaita niya yan paafrisuhu min pirasil jannah hanigin usiasin hanig halawm sulwa. Hauno siya hanigan halawm sulwa habay at tawal kubul. Hakubul. Papahaniganing kubul niya sin hanig halawm sulwa. Kina? Way bihan. Galong musulayan ko kuno. Ay ko magsulay. Di manjari rustaun imbaita sin Tuhan kahagarun sadya. Okay na? Okay na tuan, di manjari rustaun, unin mana sin rustaun ini. Di manjari rustaun in kawayaan sin Tuhan pagkahagaran na to sadya. Na, unin baita sin Tuhan na yaon, ang sadaka abdi bunalim baita sinipon ko. Na pagkabunan, paafrisuhu min pirasil jannah hanigin niyo in kubul niya sin hanig deng halawm surga wa albisuhu min libasil jannah baju ini usia sim baju niya surga. Bang ikaw tuan kuyakan kau simbihan di nalaong kuyakanin tao di along na wala ko kiugan. Sabab biyak sa kaukuyakan simpag kitaon mo may naat. Angkan na yung kaunahan na to biyaw nuno. Hinang sim atay tudyo pa uno. Okay na? Na. Hina? Hanigin niyo siya sin hanig dahing halawm sin sulga. Pabadjuan niyo siya sin badju niya halawm sulga. Ivan pahamutan niyo siya sin hamut dahil alawm sin sulwa. Ivan ukaban niyo in kubul niya pa sulwa niya. Pakitaan. Okay na tuan.
Dahil nga sabab yan, amuad tini papataod ka to taniyo. Di kita niyo paibukon sin dunya ini. Huwag makaibuk dia dunya. Bang ikaw to, han? Bang ang sin mo, pa ka mapatay, rahon mo yung sin mo. Dahon mo. Hina, berin. Narilan na ka mo. Nah. Berin. Nah. Pagkari dahil di mo rarahon, unuhon mo. Lawaga uning kabayaan sin Tuhan. Dihilan hakabuhi mo uno ing kabayaan sin Tuhan. Hisiu ing kabayaan sin ay mo pakaya hirihil mo pakabayaan mo, hirihil mo panapso mo, hipirihil mo kabayaan nila. Subayin sila iwan sin kita niyo makad sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mang ikaw Tuhan ang lingog. Way uno pembiyata sin Allah Ta'ala kato. Istaidu. Pagsadya ka mo. Jadi ning kagin yung magsadya. Watajawadu pa inna khairad jadit taqwa. Doom adlaw pagsadya ka mo sing kamatay. Buko ning sadya unyo kabuhi. Ahin mataw da hospital. Uno. Kaya tanyo ra. Uno mataw na hospital biyaw. Amin mabasad kumaon. Ikaw angkol, mag-hospital na ko biyaw. Way pa yung siyugar mo. Way pa yung asin mo. Way pa yung tuhod mo. Uy, na ikaw angkol. Uno na yung kayo mo. Way pa. Yung tuhod mo, way pa. Na, ikaw papo. Na, yung kaya ini puti na yun. Ato kayan. Watajawadu pagsadya kamu sin lutoon mapatay. Pagsadya sin kabuhi manjari sadyahan sin anak in ama, manjari sadyahan sin kampung inuno. Bang ikaw tuan? Bang kau di na makapanabo. Way na makaw na bay. Panabuan da kau sinarigbay mo. Dihilan da kau. Dihilan. Ayad tuwa kamu magta. Aun da ista niyo. Bang ikaw. Imbi aun di na. Ay kamulong na magbayta mga matodista ta. Inadayang bang mataw distahakan yung magpamayta na kamo biyadim ay manglihir na sadya subay kau magtambuli kaya nga tamo rin tambuli mamayta kau sinaununo aun tamban intambuli mamayta kau aun tamban matao na intamban magtupo din tao okay na dahil nga sabab yan bangin ista mahunit mami ikaw sintamban bang ikaw tuhan na uno beta sin Allah Ta'ala kato watajawadu pa inna khaira jadit taqwa pagsadya kamu tuod imarayaw sadyahun amunain uno amunain kabuha na uning kabuha pagngana amunain taqwa himinang sindaakan kiyukuyagan lumayo sinliangan kalna buka hauno hamul ka okay na tuan bayan bang mabihatin dagbos sing kahinang nato di kita niyo imibug adunya sin ibug kabayaan nato imibug kita niyo adunya sin ibug kabayaan sin Allah Ta'ala apabila kita niyo imibug sin ibug kabayaan sin Tuhan innatanum nato di magampitin to inalupon na to bihawon to lima bay susungon iwansin bihawon okay na to ang impagsadyahan na to lima bay bihawon iwansin susungon in lima bay asubuhon mimbaran mo unim mali mo sin lima bay bang ikaw angkol hakasubol mo unin nagkamali hakasubol mo bang ikaw ang kamalian mo kasubol biyanin uy way ko mga nakapamaya-maya bihan ha ini babu nakapilamos kaya to pa bay na bukol lang sintaw yaw mag-English past is past in lima bay na huon aun bihad to
sa hatihon mo, unuin wala mo, unin nainang mo kasaan alimaway, pagunuhan mo. Bangikang kun? Okay na? Iwan unuin karayawan, unuhon mo isab. Dahon mo. Dahil nga sabab yan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita ka to taniw, zurul kubur. Pagpamisita ka mo pakubul. Fa innaha tujakkirukum bil maut. Karena in pagbisita niyo pakubul yan, hikatumtum niyo yung kamu mabiyak da kanila. Natuaring kalan na to di adunya ruara. Bangaon tao tumulak, hiatod na to bakunda. Bangaon tao maghadji, hiatod. Pag uwi, bakun. Na, in tao mapatay, hiatod sadya, bakun pa. Di na. Suway na to tumtumun biyad to. Okay na ma'am? Hiba pa, hiatod niyo pa kubul. Nabiyak niyo pa. Babu. Biyadin. Di na ka mo magbak sa iniyagi mulong, mumurul da kami kayo mo, urulun man ka. Okay na? Nabihan. Aong pabiyata sin Nabi. Juru kuburakun. Bisita mo na yung pangungubulan ka kampung mo. Bisita rin kubul mo aming pangubulan kayo mo. Ikaw tuan, haunin napi mo pangabulan kayo mo. Di asang buwangan, natawarid to, daong ko pahula mo. Daong ko pahula, haunin kanil. Sugaw na parang, uy, nang kahula kita niyo. Ay na ko magparamad to, salida kumi. Sa hauno-hauno na yung kakubulan kayo mo, bisita ha. Inagisin mga tao, ya Rasulullah, kay panajuru kuburina, wa nahnu ahya. Biadin kagi bisitahon na mo yung kubul na mo, sining kami uno. Buhi. Di na mo pakaingatan, bang hauno uno. Makna niya, bisitahan niyo sinhinang niyo. Patauran niyo, inluto niyo rahon, pakubul, pangubulan ka niyo, hauno na. Bang ikaw tuan. Nabi haunin piyadya to sintaw lang ba? Butangan doon sumping. Pag ikatuad daw, rin tunay sa sumping butangad to. Pag ikaw patad daw, rin tunay sa bad to. Na, pag ikangpuad daw, rin tunay sa bad to. Okay na daya? Bihanin papatasin mga babae. Sumuna sin sumping gadong. Sumping uno na isab. Bihanin? Na, pag abot sin Valentine, parahan niya sambil kurun niya, uno sumping. Hindi daya? May tanyo kami pagparahan sumping. Yung katan nagdapadaan na sumping. Na, hipavisita ka to ing kubul sing kampung ta. Hipavisita ka to ing kubul pangubulan ka to. Na biya din ing kagil mamisita ta. Biya din ing kagil na to mamisita kubul pangubulan ka to. Juru bikulubikum wa a'malikum. Bisitahan niyo, sinatay niyo, iban sinuno niyo. Bang ikaw tuan? Nah. Amu yadtim biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mahuli. Yadto intungod pa beriman. Last tungod pa beriman. Pagkawihad to beriman, yarin last biyata sin Nabi kaniya. Beriman usug imam beriman barman. An sadaka abdi bunalim beta sinipun ko yan. Uktubu kitab abdi fi illiyin. Sulatan niyo in darajat sinipun ko yan hata atas darajat illiyin. Sulga sing kanabihan ing kalamuran. Okay na? Maita sabab sinto. Ing kabuhi mo, wala mo liamuran sing kabuhi, mangi. Ishtahamida. Ishtaha saida.
ing kabuhi mo pila tahon na kauri agumi, wala mo liamuran sing kabuhi kabayaan mo, wala mo liamuran sing kabuhi kabayaan sin tao, ing kabuhi mo iagad mo sadya in road map kabayaan sin Tuhan. Okay na? Nauno. Wa muttahanida. Pagka iagad mo ing kabuhi kabayaan sin Tuhan, di magpakmaning kamatay mo, miyatay kau halawom na mumudji pa Tuhan. Napila na miyatay biyaw, naon dito magatin ka mo, babae magtangis sa dyaninang. Maita, nakauna siya nawapat ding habanan niya, nawapat timbanan niya, nagsasagga sila. Way, misa nakulong niya, nakaiyan I love you. Nakatikulo. Ang kanay magtiyaon, misa natutug, yanon niyo I love you. Hindi dayang, pag-uwi mo, yan nahiwa pa I love you, siya natutug. Pagbulat si mata, nakulong kalong na maiman ko I love you. Uy. Pag nakasuhulan ibang kabudyangan ni magyan I love you. Bang ikaw ang kun? Da. Hingkabuhi mo, iagad mo yung kabayaan sin Tuhan. Wa mutta hamida. In kamatay mo, pamakamatay kabayaan sin Allah Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabiha ulong niya, last, wanin. Tug na kaw. Pagkasadapan, halawm sin sulwa, naumatal arus. Tug na kaw sin tug pangantin. Nakialupahan ko rin tug pangantin, bang biadin? Angkul? In tug pangantin, biadin. Inadayang amin pangantin ka mo, biadin in tug sin pangantin. Ha? Tagtug. Tug na kaw sin tug pangantin, nim naumatal arus. In tug pangantin, way kabukaan, uno sadya. Natutug kuyag, magbati, lawi inuno. Okay na? Amuhan yung pagyanong tug pangantin. Matu, halawang katugan kuyag. Halawang bati, kuyag. Ikaw tuan, nakalabay ko pangantin. Bang ikaw ang kun? Okay na? Bihanin uno in saupaman niya na kahinapusan. Pagkaaon tao mangi, ija kana al-abd, ija kana al-abd al-kafir fi ikbalin min ad-dunya, fi inkitain min ad-dunya wa ikbalin ila al-akhirah. Apabila in maigding adunya yan, kafir, naubos ng budget niya rin adunya, umalup na siya pahadarat sintuhan, para tungon mo kanyang malaikat, magkawa siya walihan niya, ya ayatuhan nafsul khabisa, ya kau niya walihan mangi, nakabutang hajasad mangi, ukhruji ila ghadabillah, buwa na kau pamulka sin Tuhan. Mulka sin Allah Ta'ala. Kanda indak dayang ay kamu tu dim babae mamungmung habanan niyo. Okay na? Ay kau tu dim yan nasalak kau, natuwag kau, natuktuk kau, natama kau. Okay na? Nah, dengan sababian aun hadis sin Nabi in usog pag-atud niya hasawan niya, kiukuran ni nasawan niya, labing kuyag sinun. Imbaba umatu dabanan niya, kiukuyagan, labing kuyag sinun. Kinatuan? Nabalis ka tanay nastul. Kina? Nah. Wa na kau pamulka sin Tuhan, iwan palaknat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pamugno suninunu niya.
pagka sinyawalihan niya, biya singkaging kingguyo rundi nga uno. Balis ko ato. Nangalaw na. Biya din? Kulog ang nangalaw na. Sa balis ka. Di na kulog. Di na. Sali dayon balis ka to ni Bandi, unura. Biya din? Kulog na yung maubos. Na. Biya din? Kanti ko no. Ya astulanin nagdaak, ya astulanin diaak, ya astulanin sabab mulka ding Allah subhanahu wa ta'ala. Kina ang panasyarahon po uno. Ingkatan kalabayan niya, kansyo niya walian yung mabaho yan. Nganan. Ang panamamaytain Tuhan, ang mga sila. Uktubu kitaba abdi fi sijjin. Ina beriman illiyin. In siya'y pasulat hasijjin. Halawm pagjijilan. Na injil biya, mabayan ng tawjilon tuan. Gampalong na hadlawng jil, way hinang tapakaunon sa jakita. Aon na jil yadto halawngan na mo yadto, makayog, piyagwa man mauno na. Hindi pa si hagwa maitum. Pagwa niya, ay pagsud niya palong jil, pagwa niya, maputi pa rin kanuto yun. Himansam pa rin kaniya. Nakadti ko. Na yung pagjijilan sin Allah Ta'ala, miyadto kau hansam, bukon na kau hansam. Sabab innal ka pagtapahan, pagsunukan, pagdangdangan. Kung kinaan ko, nakasakop na kau istadiyangdang wala na luto. Bang ikaw? Aw na istadiyangdang wala na luto. Ini istadiyangdang wala na luto. Kau nun yun na dayang. May ta sinistaday sa. Biadin. Na biadin na taurang dangon. Makaon. Turan niyo mga tuan. Innal ka pagdangdang, pagtapa, pagdapog. Bukon pagdapog, diapukan na sadya. Pag-umusyad tuway, buhyon na kaw sa magbalik. Kina, napangasubuhan na siya. Pagpangasubukan, hisin nabi mo, ay hisin Tuhan mo, hisin nabi mo, hisin uno mo. Di makapamungunin na rin niya, la adri. Na, naintauri ka to na ni Guru, memorize sadya. Bang kau long si manunulkin, bang makaw nindo malaikat yan, ay kau magbuka-buka, ini yan, halkun min halkilka, halkilla, ay kau magbuka-buka. Bang ikaw tuan, bisan hindi ya, doon nga rin na siya magkahaga, din tumbaw gadto. Amo, pendin to na. Bang ikaw dadayang? Na, ay kau long na magbuka-buka. Na, pagkasubukan niya yung sintuhan mo, memorize niya rin piyawaitaan pa si manunulkin in sambag niya la adni di ko kaunuhan main kan memorize niya bahasa English kaingatan niya bahasa iyakan kaingatan niya kataan sim bahasa kaingatan niya jumawab man sa sim pangasubo ini jawab niya la adri. Okay na nabiadahanin kataan pangasubo di niya ra kajawaban. Pagkari niya kajawaban, unin baita sintuhan kaniya. An kazaba abdi namuting inipon ko. Pagka siya namuting, paafrisuha min pirasin na. Hanigin niyo siya sinhanig, di nga pinalka, jahannam. Wa albasuhu min libasin nar baju ini usia sim baju dengan pinal ka jahannam wattahu lahu baban iwan ukabani lawang niya dengan kubul niya paunu niya put-putan tuan dengan kubul niya harap paunu dengan alka sasuran niya harap paunu niya put-putan bang ikaw okay na tuan nah dengan sebab yan malupas na yung tao bang siyari magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala hakabuhi niya bukon kita piakari sintuhan pa dunya ini magunutuan magpasya
Way kapag pasyalan di. Pag uwi mo nagpasyal, nagdarakaw tiyong kuan, kapag pasyalan pa kaw, parahan na kaw bayad na kaw lang na sinutang mo. Na dayang? Na inutang mo pa Tuhan, bayadin na. Okay na? Tagautang kaw sambahayang, tagautang kaw puasa, tagautang kaw jakat, tagautang kaw Pinatuan? Na. Kaya napusan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag-uwi niya rin apag-Isra wal Mi'raj, nagtatangis. Pag-sud si Abu Bakar, inagini ya Rasulullah, mayugki ka. Unim piyagtangisan mo. Impiyagtangisan ko lang niya, kita kwintaunal kain sa taod-taod umat ko. Kati kuno yan. In sa taod-taod halawm sinnal kauno niya. Umat niya. Sababing sa taod-taod mano siya, di ha umat ini. Pula-pula mo yan. Ikaw angkol, pilanin apo mo. Mataod na, pilanin apo mo. Na, alamin na. Tiyo-tiyo pa. Ikaw tuan, pilanin apo mo. Way pa. Pila na. Aw lima, na nakatunga kaw ka ng kul. Na. Atura yan. Okay na. Nagtangis. Hingkita niyo riyaon buko ni pagtangis in kasusahan, in pagtangis na to maglami-lami. May ba ako iniway nakapasyaling katantanin na nagpasyal na palundon, nagpasyal na palangit, nagpasyal na pamulan, inako iniway. Okay na dayang di kapag pasyal na masa nato ini. Nah. Sa taod-taod umat ko po no. Yan ha? Pila minit pa? 5 minit. Aula-aula na babae. May babae bataod bukon usog. 2. Kufrun ni'ma wa kufrun asir. In umat ko babae mataod nakasulnal ka, bukon pasul ka, nagkupur hanikmat sintuhan. Nagkupur hanikmat sintuhan. In karayawan dihil kanya sintuhan, wala piyakay pakabayaan sin Tuhan. Piyakay niya pakabayaan sin napsu niya, piyakay niya pakabayaan sin syahwat niya. Pina? Ini karwa kuprul asir. Nagkupura pamili. Atas maglurukin ina, hiwinin anak, kabuahan. Pag-uwi niya, himuhuwag nin ilong, nakasuodin duruan pa ilong. Bang ikaw tuan? Bang ikaw yung babiyahe, biyad, tumangluruk ka, hiwin min anak mo magdururo. Di na, nakati ko. Nakamu yung dadayang. Biyadin, hiwin niyo. Biyadin, na matao din nagdaravyaon, makaulungin nagparakala, bistahon dayad to. Mayangkan di kumaun. Amo adtutuan in piyagtangisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ummat niya sa taud-taud makapanal ka ummat babae nagkupur hanikmat sin Tuhan iwan piasaran in ahli. May tanahin ang adikin bata pal sa babansan sin ama iwan ina. Aturan yung ina iwan ama iyayaw put marayaw nanak. Bang ikaw tuan? So why riyaon magdubol time in ina iwan ama umalupa anak. Kitaon min uyom sin anak mo ang biyadiin. Kitaon min kulap niya. Wanya makamatawad naman kulap aun natudyan. Amin di umatud tampak kay mo. Aun yan yun. Biyadi kabay ta kay mo. Okay na dayan? Hinadayang okay na. Subay may ngatin ina magpila sa tanak. Bukon subay nababagbag na ang palutangon. Subay way paulan nag-uno na kita niyo. Biyadin, bang ikaw ang kun? Bang kau basa na nagpayong, kau nauno na kau. Basa na nagpayong. Yung kagunahan na to biyahon, al-wikayatu khayrun min al-ilaj. Okay na? Mag-ayad muna. Amot tindakan ka to tanyo sinuno. Sinallahu subhanahu wa ta'ala.
Na, pula-pula mo, kababaihan ni matawid, di mo yan kapagtangis. Bang iabutan sin Nabi masa na to ini, way hundo nga pagtangisan. Mayta, nabulak ni magkampo. Nabulak ni hanang kalumbay. Kaluhon na sin babaimbana, kaluhon na sin usugin uno, kaluhon na sin anakin uno. Ikaw tuan, pagkaluhon mo nasawa mo. Naman kau kaluhon sinasawa mo. Gading, tidak, ikaw ang kun. Way saan pagkalo? Da, last, uno pa yung kiyatangisan sin Nabi. Yung kiyatangisan niya, hindi kurison sin sulga, kaaastulan sin tao. Kahuhukawan sin tao. Hindi kurison sin nalka, kaiimukan sin tao. Okay na tuan? Na, taon na liswan nagsambayang. Bang ikaw ang kun? Taod na. So ininangon na to diyaw, impunan pagkasilasa, induhulan pagunurak. Pagkasilasa, sa pagkasilasa tuminggil ang pag-iman, pagkasilasa tuminggil ang pagpanawhid, pagkasilasa tuminggil makadasara, bukon pagkasilasa tuminggil hasin, halingkat iwan ha, kawasa, ilingkat di kasinguran ilingkat biyeta sin Allah Ta'ala hadlaw ka na namura-murahan sanda kumaan tiyo-tiyo kalu-kalu insyaallah Ta'ala nakawak kita tu pangadian hamaudu na to nasabot yan to subhanaka Allahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik Allahumma arhamna wa atina wa'fu anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim Allahumma ya hayyu ya qayyum يا ذا الجلال والإكرام لا حول ولا قوة إلا أنت حول حالنا إلى أحسن الحال حول حالنا يا الله إلى أحسن الحال اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين اللهم يا رجاء ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا أجيب يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته